episode number 15 ko flag sida koi it is chart pattern ni flag se ko chart pattern gi nga gi flag chart pattern sida bearish the continuation tawba duga bullish the continuation market se ko down trend da lakpo ga do bani down trend da lakpo oiraga ko sigi number 2 sidagi ma se reverse loba ko sone reverse loga sida ma gi flag masa ma semamba flag se sema matungda sagi flag se sidagi amuk breakout se makharom na satpa ko adi sigi possibility se kaino kanda market se down trend da lakpani flag se seme flag sidagi breakout se mathak ta pi bajai makha da pi bajai natra do hena ko gi 90% kano sidi makharom da pi bagi chances sida hena lai haibane ko down da lani to flag swai sida kana simbirani aduga si laktoni 1 2 3 4 ko 1 2 3 4 1 2 3 4 mak tagani haiba leite ko khoina sai magi breakout se kada wai de pirak tinu khoi khangbu nate ko adu sai gi hari basi gi pattern se khoi chart to sum jeng mina se ko chart to khoi sida chara ko mi jeng se amna sab chana taba mung na traga su ko ai sida am jek se rake ko sai market se kada dunu lai se sigi point number 1 sidagi sibok se khoi down trend de line ra down trend de line point je kitang sa holake khar usiang nu na ba ko down trend de line adugi matung sida flag macha ma seme bam sain to ba flag ko sida flag ma seme okay anjile lake the flag is same flag sidagi ko breakout se makharam na pire ga mana high de ge se kadai bo high de ge jing se kum gare na tra fajana sida kum gare si ni sadi se ko smaina si down trend de lagpa market ni down trend de laga magi bearish continuation se ko flag same ga again tramu sida kanu da chale down trend continuation ko siam thokal le head khoi gi down trend da nga sagi flex se siam me khai gi ma se khoi gi kanu da down trend da sum chakani haiba leite ko du ayam matam chatkal le haibani again sida down trend da mug lai na tra aduga sida flag am mu siam pore yeng biu me saida siam mi ko sida su flag ma sa ma su mu siam ei draw taw ke ko me unu siam unu ba sida again koi amasung siam bi masan market sina down trend da laga ko flag se siam ba matung da breakout se makharom da pi gani haibadi leite adugo ayam ba matam da di makharom da breakout se pi gali haibani ko adu sain taruga koina market sina up trend da laga ko aduga magi flag se siam ba matung da ko market se up trend lom da satpagi su leidi ko aduna koi next ki episode ko episode number 16 de jengmina se thank you